لسر پێشێرکاری و بردومانên موشکên باڵستیên ئیرانê li ser hewlêra paytext hêjî skala gilînameya Wezareta Derve Iraqê negihiştiye Encûmenê Asayişa Navdewletî û netewên yekbûyî ji ber ku dibîtin lê ser astê Iraqê rêgirî hebin lê radestkirina vê skalayê. Dikarin bêjin Îranê dûst hene heta li Encûmenê Asayişî di dûstên bihêz û dikarin Îranê biparêzin ji her سزایەکی سەپاندنە هەر سزا و بڕیارێکی لێ سەرڤەیەکی و بتایبەتی خۆپیشاندانên ji aliyê Kurdan li ser astê herêma Kurdistanê bi giştî û Kurdên li diyasporayê bû şermezarkirina hêrişa balîstiya Îranê ser malên sivîlan û hêjetên wayên bê bingeh ji Diktor İbrahim Simo mamostayê zanîngehê û şîrovekarê siyasî li Duhokê dipirsim. Diktor İbrahim gelek bi xêratiya Kurdistan 24. برأيي تا بوان خۆپیشاندانان و یەکگرتنا کوردان لەسەر هێرشا ئیرانê بوو ser hewlêra paytext û malên sivîlan Kurdan karî kiryarên têkderaneyên Îranê û car bi car havêtina mûşekan ji Îranê bû herêma Kurdistanê bigihîne hemû cîhanê aya gehiştina vî dengê Kurdan bi yekgirtî li ser astê cîhanê bû şermezarkirinê dikare tiştekî biguhre? Spas bi rastî ez خو بختور بینم که یک شان میوانه بم که بشم دیر و بچونید خو بدم سروی کریاره هوانه اوا که افریقیت بده ده روش سرداد بورن براستی اگرم دوله انا وکن روجالات انا وراست همی وکد بجین یاد فوضای که داد جید و تنه دورا که وکد بجین خوشبختانه بجین حریم کردستانه کو افریقا الاستقرار و آبادان کردن داد جیت و راشتی و آزادی داد جیت. افاشتی و آزادی و استقرار الکردستان نممکنه اف دولتین کو نحزن کرده و اف دولتین کو نفین اف دوره حساب و آکه و استقراری بشید بنا اگرت هنده کو فوکسا حز و نحزاب کفت سر کردستانه حز اوه کو بفین کردستان باشتر بشته پیش و نحز جی اون اوید کو وکو هوا دیتی نتحمل کرنا وضع کردستانه و آوادان کرنا کردستانه و بجداربونا بر ریسکا که مسئول بارزانی دافوز دا بشیوازکی دیتر و چکرنا مالا کردی و فوکسا جهانی کفت سر وان چافه کفتنید کلویره او خو هر اشروجا ایکی اگر لیک دنه ودگهشتنی هر زوزو وقت بیجن پیامن و نراحتی دیار بون لوان کسان لوان دوروبرین و اوید کو حزا پیشکتنا کردستان نبود اگر جوری بسیارا بررس بسیار کردی کو آیا ما کردا چه ضرر کرد و لیدانا صاروخی و ما چه قازان کرد اگر امریک دنه و شهید بونا بررس که پیشرو و شهید بونا برازاخو جینای اونا تشتکینی الکردستان کو کردستان بخوب خود کردن داوده بتا 100 ساله پروژه که بردوام دانا شهیدانه و خو قربانی دانه نه جبو خملاندن و آزاد کردن کردستان بشیوه که آزاد کوامته دا بجین لی اگر امریک دنه و شهید بون و لیدانا صاروخ بالستیت ایران بو هرما کردستان بن پاساوید گلکید نمعقول چه وکو دیتنا تکنولوژیا افریقام لی سحت کنه و بونا موسادك الكردستان كو أوا جلك صانهي بو قنصل إيران شعب الهبلير بسيار كت آية بيزانية جاشنا ما ويا نويا أبويت دريخت كو أمشين بيجن اطلاعات إيران اللي هرما كردستان برانبر و آزادي و آشتي و امنهيا الكردستان بشاشي شوية ودولتك مازنجي خل شاشيك مازن دا أمشين بيجن از خود بجم شاشیا عمر شورش اسلامی بویا کو هوسا به هوانه او برچاف اف صاروخ برداینه کردستانه چون که صاروخ تو اودگهنا کردستانه و صاروخ شو متطور تلتين تشا بردت اسرائيل و تشا بردت هر جهه کې پیدوید اواوی کړي سره راي کو دلشانه کا مزن بو کردستان پیدا کړو ام همي پریشان کړي نو شوي له تمام دم داوی پریشانی فوکس جهانه خست سر کردستان او کتنبن دان دست نشان کردن اگریتوی ایران کا دولت کا زلهز خو و هاوتنا وان صاروخه خو اینا بوکو بجن خاله کا گله کا بچیک و هرما کا بچیکال عراق بجنی هرما کردستان
اگر چند پیشکتن دست خو ودید بد اگر چند فوکسا جهانی کبت سر الوان صاروخا وكد بيجن فوائد قوم عند مصائب قوم عند قوم فوائده راست مصيبه ما مصيبتك قال كما زنبو لفائده جيبو بوچی سکالای وزارت درو عراق نگهشتی انجمن آسایش ناودولتی اروها بوچی اف پرسا نتویا نتوین یک بوی بهت نقاش کرن لسراست عراق وحكومته وزارة درفا ودامو دزجهن جدا آلين سياسيين جدا بحث كركو أفا بيشيل كرنا سروريا آخا عراق وهريما كردستان أجر وصايا بوچي حتى نوكيا ده روش درباز بون سكالا نگهشت اف بسيارة بله اف بسیار گله که جه خدا اگرم لیک دنبه و ام شوا ایکی درنگی شب بینه برچاوت خو کو هلوست سودانی او بویا کو تندی ایدانا بی بابتی کریا و ابکارکی دشمن کارانه القلم دایا لیدی ساویتا مشبیر نکن رنگه هر او ایدانا کرن راستش دویوی درکت لی وکو پیامک درکت دیا دلخوش کربو لی مهمی آجید زانی کو پیام سودانی وكو بيان نامه وكو كرداريه نينه چونكو لانت سياسيه بجدار حكمرانيه كرد عراق دا اقام لك دا نبش بلي تياري صدري وبالرئيس مقتدى الصدر كو باشكرانه اشاره داهن دي كو افكاركي هوفانيه لانت دي سياسي جهه داخل بويا خو بيدان كربوني البي بابتي ولا يعني كو سوداني جي كريا سلوك حكمته ديتنا خويا كسوكي چونكي اگر املك دنا واضح رجا سايت تويت الكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي خو بيدان كربوني الوي چندي ودز دريجيت زمانيه تاوت كان چونكو اگر صاروخ بلاستين شابن اراده ملت كردش بن زمان واي وكل بيجن صافا وچنه وبيبر برسانه تاثير الكيشا كردي وعقل كردي ناكد اگر هزر كان عقل كردي عقلك كفنه وعقلك شميجه بسيه صالح عقل كردي قالك قشاي كرديه وقالك اراده ملت كردي بحزبيه وأف كودنجيا جهمي لا زختو في الشار يلسر هريما كردستان جالي عراقي آبوري وجار بجار جروبين چكدار هيرشين موشكي وهريداوي مديتيا إيراني وجهالك دي بردمان تركيا برأياتا كردستان چاوا دكاريتن پیشل کرنا سروريا آخا خو هيرشا بالتمامية إيرانيا ببنما لسر هريما كردستان مالي خلق السفيل دبرجوانديا خودا لسر أستناف دولتي بكار بينيت ما براستي شيا جلاي راگهاندنه و جلاي گهاندنا پیام کردان و شقام کردستانی کو اور رجا دهه شقام کردستانی چش پارزگاه و قزا و ناحيه و دنگ بلند کردال دیاسپورا جه به همی بونه دنگ و دنگ که گرتی و اگر لیک دنه و راست ما وشبكة تعال سر مرابوري لي وكو احتفالات دي ثرامبوسية يونانية اگر مديد بتبده رجاء كردستاني هريكش لا يخوف دركتو عالم كردستان آلاء كردستاني بلنكرنو ودروش من كردو كردستاني دانا برقلم كرنو و آوكا ني خسته لشي كردستانية وفيانكا ني خسته هسته اجتماعية كردستانية وهشيار كرنكا بهستر دا كردان بيقومان اگر املك دنا و كرد بيگرتني راستا ابا دروش مكا مشميجه بحثت كان ليدي ساوا بقناعتا من انجامد في ليدانا هوفانا ايجابي بو هريما كردستان و گريانه و ايك ما جارك دي او فوكسا كردستان بربلافتر كر ما او تعاطفات دولي هرچند محتاجيه تعاطفين ابوني لي مدنجت دولي بو كردستان زياده كرن ودو آوادان كرنا كردستان اگر خوش که ایمان املک دنه يعني اول كردستان الريداي تو في استقرار ببيني في آوادان كرني ببيني في دبلوماسيتا كردي الاستكي برز ببيني تو في جولات مكوكيه حكمرانيه كردستان ببيني وان دانستاندن تتكرن و اوروبا بريويل كردستان و امريكا بريويل كردستان سر راي بيرو بوچونت ما جدا سر امريكا ان امريكا اسكو ايك شوان كسابون بري مدغوتي جلكا جرينج علاقات تدخل دولة الجيران خوش كان
بله ام افریقا جید گلوی چندینه لی بو من قناعت چه بو اگر جیرانتی وی رنگی بتو وی رنگی قصف کرنا قصارو خابت لازمی و جیرانتی نه لی ام دی چاوشین و پاریزن هندی ام فدرالیه که ضمنی حکمرانیه که عراق دابن و هندی دیو دستوره که عراق دابن و ام فدرالیه که سربخو دولت که سربخو نبن و معلم و آلا و تشید خونه بن الامم المتحده بشک ام نشن تنی ام شد دنگی خوب گهین ام نشن وکو اوامد ویت امشوان دولتا بدن خواستم قناعتا من پیام کردستانی گهشت و فوکس جهانی برستر هات و آینده کردستان از گشترت بینم از ابروج دهی باشترت بینم وان ده روجت بری و باشترت بینم از انتعاش اقتصادی کردستان بینم خالد اف دولتا چاپ پینا رابط و بونا سرکداتی که سیاسی کردستان سرکداتی سیاسی کردستان کو بترگیر کو نه بیشتر دولت جیران از دبوت مر خوشکرک کو تو هلال خوی شیعی الکردستان رابین سوریا بین لبنان به حزب الله بکر ناکوشا اسرائیل گەلێک سپاسیاتەت کەم هێژای دکتۆر ئیبراهیم سمو مامۆستای زانینگەهەیە و شرۆڤەکاری سیاسی ژ دهۆکێ هەر هەبن